O tswa kae? O tswa kae? Where are you from? Ke tswa kwa America. Ke tswa kwa America. I am from America. O ne o bereka kae kwa America? O ne o bereka kae kwa America? Where did you work in America? Kwa America ke ne ke le Kwa America ke ne ke le In America I was moithuti. Moithuti, student. Ngaka. Ngaka, doctor. Moithaopi. Moithaopi, volunteer. Mohwebi. Mohwebi, business person. Morutabana. Morutabana, teacher. Nurse. Nurse, nurse. O dira eng mo Botswana? O dira eng mo Botswana? What are you doing in Botswana? Ke moithaopi wa Peace Corps. Ke moithaopi wa Peace Corps. I am a Peace Corps volunteer. O tsile leng mo Botswana? O tsile leng mo Botswana? When did you arrive in Botswana? Ke tsile mo Botswana ka Ke tsile mo Botswana ka I arrived in Botswana. O nna kae? O nna kae? Where do you stay? Ke nna mo. Ke nna mo. I stay in. Greetings. When meeting new people, telling them about a little about yourself is a good way to practice some common Setswana phrases. The following questions and responses will focus on a few ways that you can learn about others while also telling them a little bit about yourself. For example, you might be asked where you are from. The question and its response usually sound like this. Where are you from? O tswa kae? I am from America. Ke tswa kwa America. When telling someone about yourself, you might also be asked what you were doing before you came to Botswana. Where did you work in America? O ne o bereka kae kwa America? Possible answers may include I was a student. Kwa America ke ne ke le moithuti. I was a business person. Kwa America ke ne ke le mohwebi. People may ask, what are you doing in Botswana? O dira eng mo Botswana? I am a volunteer with Peace Corps. Ke moithaopi wa Peace Corps. Another common question is, when did you arrive in Botswana? O tsile leng mo Botswana? I arrived in Botswana in September 2012. Ke tsile mo Botswana ka September 2012. People will also want to know where you are staying or where your home village is. Where do you stay? O nna kae? I stay in Gaborone. Ke nna mo Gaborone. Now, let's put these questions and responses together in a short dialogue. Dumela ma. Dumela rra. O tswa kae ma? Ke tswa kwa Botswana. O nna kae? Ke nna mo Kanye. Kwa Kanye o bereka kae?
ke bereka ke le ngaka. ke a leboga mma. Ke a leboga rra.